Rusiya n'abatirikiya noneho n'abayiraniye bakunda gushotora ubwoko bwa Isirayeli igihe cyose, ni ubanga umuti numara gushibuka bazakomeza gushotora mu ntambara izaba imbarutso. Bavuga ko ayo moko ko ari atatu, abayiraniye n'abatirike n'abarusiya bazagira uruhare rukomeye muri iyo ntambara yo gushotora ubwoko bw'Imana Isirayeli. Mbere ubundi intambara ya Haramagedoni yarabaye cyangwa ntiraba? Bwa buhanuzi buvuga ngo ku isi hazaba intambara n'impuha z'intambara. Intambara zirahari, hari naho babesha ngo hari intambara zidahari. Ibyo ni ugusohora kubahanuzi bw'intambara ziri ku isi umunsi wa none. Ahandi bakavuga ngo ubwami buzatera ubundi bwami, ishanga rizatera irindi shanga. Nibyo biri gusohora uyu munsi hano ku isi. Ntabwo turagera mu gihe cy'intambara ya Haramagedoni. Noneho muri make nubwo benshi bavuga ngo nizira ntambara, ariko intambara ya Haramagedoni ntabwo iragera, ntiraba. Urakoze Pastor. Ese iyo ntambara izaba ryari, izabera he? Iyo ntambara dusesenguye izina Haramagedoni, hare bisobanura mu gihe borongo intambara. Megidoni ivuye mu ijambo Imegido, ni inyuma y'inkike z'i Yerusalemu. Nuvango na agashuruza cy'intambara kazabera inyuma y'inkike z'i Yerusalemu. None nkawe uzi aya matandase yose ko ari atatu, uyahuje yose hamwe, nikihe cyukuri? Ese ibi byago birindwi bizaba itorero ryarazamutse canke ibi byago birindwi bizaba itorero rikiri hano mu isi? Nurese ko Pawulo yabwiye abatesalonike ababwira ngo hari kibuza kuko aza ngo rikimara gukugwaho ico kintu nikiye kizakugwaho. Itorero niryo rituma Antikristo adakora ku mugaragaro, kuko niwe mwanzi ukomeye wa Antikristo kandi arakomeye. Itorero rirakomeye, nirimara rero kuzamurwa, ubwo none Antikristo azakora ku mugaragaro kuko azaba yisanzuye ntawe ukimurwanya, nawe baba bashaka gukomoza. Noneho kuri rero kuri kuzuye rero nuko ibi byago birindwi bizaba itorero ryarazamuka. Ikibazo cya gatatu, ese iyo ntambara ihuriye he n'izindi ntambara turi kubona hano mu isi? Nizo mpamvu iyo ntambara itandukanye nazo. Izi ngizi ziri kuba ku isi ni ugusora kwa buriya buhanuzi ko hazaba intambara ku isi mu duce dutandukanye, ariko hakaba n'impuhwa, ibinyoma. Hakabaho noneho rero n'ubwami butera ubundi bwami, n'ishanga rigatera irindi shanga. Ibyo nabyo biragaragara uyu munsi, nibyo biri kugaragara. Nuvuga ntaho Haramagedoni ihuriye n'izi ntambara zo muri Sudani, zo muri Kongo, zo muri Isirayeli, zo muri Ukraine, ntaho bihuriye. Ikibazo cya kane, ese Pasiteri ijambo Gogi risobanura iki? Ubundi Goge bisobanura ngo prince. Prince ni umutware. Iriya Magoge bigasobanura ngo ubwoko bw'uwo mutware. Noneho ukuri kw'iryo jambo bikavuga ngo na abanzi b'Imana bazakora imyigaragambyo ku iherezo ry'ibihe, bashaka kugira ngo bacure igihe cyabo cy'iherezo batera umurwa wera nyuma y'imyaka 1000. Na abanzi b'Imana bazakora imyigaragambyo iheruka ku iherezo ry'ibihe, bizakurikirwa n'ingoma y'iteka. Rero ijambo Goge riri mu buryo bwinshi, abantu mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere, Goge ni umwana uri ku rubyaro rwa gatatu rwa Rubeni. Umwana wa mbere wa Yakobo witwa Rubeni yarabyaye, agira uruhererekanye rw'abamukomoka, ariko umwana wo mu rubyaro rwa gatatu yitwa Goge. Uwo Goge rero ukomoka kuri Rubeni yaje gutura ahantu bahita agace ka Goge. Abantu bose bororokeye aho hantu babita ba Magoge, ariko bakaba batandukanye n'abanzi b'Imana. Kuvuga ngo ab'urubyaro rwa Rubeni, ku rubyaro rwa gatatu havuye Goge. Uwo Goge rero agace yari aturiye, ni ukuvuga ngo iburasirazuba hako hari Tirikiya y'uyu munsi wa none. Noneho amajepfo y'iburasirazuba hako hari Uburusiya bw'uyu munsi wa none. Amajyaruguru y'iburengerazuba bwaho kuri Goge hari Iran.
ni ukuvuga ngo hagati y'ibyo bihugu n'iruhande rwabyo bikikije niho hari ako gace kari gatuwe no umwana ukomoka mu rubyaro rwa gatatu rwa Rubeni, ubwo bwoko bakagwita Magoge. Uwo mwami, uwo mugabo bakamwita Goge, atari we mwanzi bavuga. Noneho iryo jambo kuko abarusiya n'abatirikiya noneho n'abayiraniye bakunda gushotora ubwoko bwa Isirayeli igihe cyose, ni ubanga umutini numara gushibuka bazakomeza gushotora mu ntambara izaba imbarutso. Bavuga ko ayo moko ko ari atatu, abayiraniye n'abatirike n'abarusiya bazagira uruhare rukomeye muri iyo ntambara yo gushotora ubwoko bw'Imana Isirayeli, kuko baturiye ako gace ka Gogi. Ikibazo cya gatanu, ese Gogi itandukaniye he na Antikristo? Gogi izaba nyuma y'imyaka 1000. Antikristo muri Yohana ya mbere igice cya 18 havuga ngo n'ubu barahari benshi ba Antikristo. Uyu munsi barahari muri Yohana ya mbere igice cya 2 barahari uyu munsi wa none. None usomye Abatesalonike ba kabiri igice cya 2 umurongo waho n'uwa 4 aravuga ngo aziyita Imana, azigereranya n'Imana, arwanye isumba byose, arwanye Imana, arwanye abasenga Imana n'ikintu cyose gisengwa. Nuko azaba ahagurukiye gusimba. Antikristo bisobanura ngo umusimbure. Waziyita Imana ahagurukiye kurwanya Imana n'ikintu cyose gisengwa. Anga byanditswe mu Batesalonike ba mbere igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Ikintu cyose gisenga, uwo muntu uzahagurukira abasenga, agahagurukira kurwanya Imana, yita Imana ubwayo, ndetse ahata bamwe kumuramya, ni ukuvuga ngo arwanya abantu baramya Imana, uwo niwe bita Antikristo, na n'ubu yarangije kubaho. Ese pasiteri, ko abantu benshi bavuga ati Imana n'urukundo, Imana ntabwo yafata abantu yaremye ngo yafate ibajugunye mu muriro. None se pasiteri, koko abantu abazasha ni bande? Ese ibyo bintu bizaba koko? Ntabwo Imana yatwika abantu, ntabwo Imana iremwe mu rukundo, ntabwo yigeze iba umwanzi na gatoya. Ahubwo umuntu ahitamo kwijugunyamo, ntabwo ari Imana ijugunyamo abantu, ahubwo abantu bahitamo kwijugunyamo. Iyi Imana ivuga ngo byatangiriye kuri Adamu. Ibi Imana yaremanye umuntu kumenya no gutekereza, guhitamo n'umudendezo, ikabwira Adamu ntabwo yamwangaga, ikavuga ngo hitamo, ngo ushize imbere iciza n'ubugingo, urupfu n'ikibi, hitamo. Umwana w'umuntu uva kuremwa ku isi kuri principe ya création, umwana w'umuntu yahisemo ikibi. Ikibazo cya 7, none abantu bazarokoka izo ntambara nabameze bate? Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Uganda, Kenya, mu Afrika y'Amajepfo, abari Kongo, abari muri za Mozambique, abari muri za Malawi, abari muri Afrika mwese mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, shalom shalom. Turakunda kuri Gusenga everyday mu nshuti zacu. Abari ku mugabane wa Burayi shalom shalom, turakunda mu nshuti zacu. Abari ku mugabane wa Aziya shalom shalom, turakunda mu nshuti za Gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Amerika shalom shalom, turakunda cyane kuri Gusenga everyday. Abari ku mugabane wa Australia shalom shalom, turakunda. Imana ibaho umugisha kuko uri muri kamera ya Gusenga everyday kumwe na Dr. Revera Pasteur Mpazire Guraho. Dr. Shalom shalom, umeze mute? Tubazima. Mwatangira musenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe neza ku ijambo ryawe. Wemeye ko turyamamaza muri aya masaha. Abari kure n'abari hafi bose bariteguye kugira ngo bakire ubutumwa bwiza buhindura. Ndagushimiye ko uratuyobora kandi ugasanga imitima y'abantu bose bumva ubutumwa bwiza kugira ngo barusheho guhinduka, abandi barusheho gukomezwa kugira ngo bamenye ukuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze Pasiteri. Ubuse twaganiriye, hari ibibazo twakubajije ku bimenyetso biranga iminsi imperuka. Iki ni cya 2 ku bimenyetso biranga iminsi imperuka, ku bibazo twateganije ko twakubaza cyane nke ibyo abantu benshi bibaza ku minsi y'imperuka. Ko cyambere, ubundi intambara ya Harmagedoni yarabaye cyangwa ntiraba?
bwa buhanuzi buvuga ngo ku isi hazaba intambara n'impuha z'intambara. Intambara zirahari, hari n'aho babesha ngo hari intambara zidahari. Ibyo ni ugusohora k'ubuhanuzi bw'intambara ziri ku isi y'umunsi wa none. Ahandi bakavuga ngo ubwami buzatera ubundi bwami, ishanga rizatera irindi ishanga. Nibyo biri gusohora uyu munsi hano ku isi. Ntabwo turagera mu gihe cy'intambara ya Armagedoni. None muri make nubwo benshi bavuga ngo ntambara, ariko intambara ya Armagedoni ntabwo iragera, ntiraba. Abantu benshi bavuga ko yabaye, abandi bakavuga ngo ntiraba, ariko hari ubuyobe buja buba mu bantu. Y'intambara ibaye nko muri Sudani bakavuga ngo iyo ni Armagedoni ya mbere. Intambara yaba muri Kongo bakavuga ngo ni Armagedoni ya kabiri. Intambara yaba mu Burusiya no muri Ukraine bakavuga ngo iyo ni Goge ya mbere. Intambara yaba muri Hamas, hamwe hagati ya Hamas na Israel bakavuga ngo iyo ni Goge ya kabiri. Ariko cyangwa Goge na Magoge, Goge. Bamwe bavuga Armagedoni, abandi bavuga Goge, ariko babyitiranya kandi babishira mu bihe bitari byo. Zira ntambara zose ziba ku isi tubona muri Matayo 24 umurongo wa 6 n'uwa 7 Urakoze Pastor. Ese iyo ntambara izaba ryari, izabera he? Iyo ntambara dusenguye izina Armagedoni, hare bisobanura mu gihe borongo intambara. Megidoni ivuye mu ijambo Imegidoni, inyuma y'inkike za Yerusalemu. Nubango nagashuruza cy'intambara kazabera inyuma y'inkike z'i Yerusalemu. Igihe cyo kubaho hari ibimenyetso byo mu byanditswe byera bibigaragaza. Ijambo ry'Imana mu Byahishuriwe 16 hatwereka ibyago bizabanziriza iyo ntambara, none ikaza ikurikiye icago ca 6. Batubwira icago c'ibisebe ku isi bibabaza abantu kandi biryana. Batubwira icago c'amaraso ku nyanja zose. Batubwira icago ca 3 c'amaraso ku migezi n'amasoko. Batubwira icago ca 4 icizuba rikaze rishobora kubabaza abantu bagataka. Batubwira icago c'umwijima ca 5 abantu bakarindagira. Batubwira icago ca 6 ariko komotse ku myuka 3 mibi ikomoka kuri ca kiyoka na ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo isanga abantu bo mwisi ibihugu by'ihangange ikabahururiza mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Kandi iyo myuka mibi ikora ibitangaza n'ibimenyetso, igasanga abami bo mwisi ikabahururiza kujya mu intambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko ibateraniriza ahantu hamwe hitwa mu gihe borongo Armagedoni. Hare ni intambara Imegidoni nyuma y'inkike za Yerusalemu. Ako gashuruza cy'intambara izateranya amahanga yose ateranijwe n'umwuka, imyuka mibi isa n'ibikeri 3 iva mu kanwa ka cakiyoka na ya nyamaswa na muhanuzi w'ibinyoma, n'izateranya abantu. None ijambo ry'Imana riravanga ibahururiza aho hantu. Nubanga ibyo byago 7 bitaragaragara, ntibiratangira. Haji ibimenyetso bija gusa nabyo byagiye biba mu mahanga atandukanye, nk'umwijima muri Portugal, nk'umuriro ukongora mu Faransa warabaye. Ariko ibyo ntabwo bihagije kuko bitakwiye mu bihande bigaragara by'isi ngo bimenyekane. Ntabwo byari byaba ibyo byago. Rero nyuma y'icago ca 6 c'ibikeri nibwo intambara ya Armagedoni izaba, kuko izaba ikongejwe n'imyuka 3 mibi isa n'ibikeri. Kuba poste milenariste bo bizera ko ingoma y'imyaka 1000 yatangiranye no kuzuka kwa Yesu. Abaposte milenariste ba William Mirere, ibyo bita itorero rya gikristo ry'Abadventiste b'icumweru ba William Mirere, bo bavuga ko iyo myaka 1000 ko yatangiranye no kuzuka kwa Yesu Kristo. Intambara ya Armagedoni izakomoka ku mbaritso yo gushibuka k'umuti. N'ibyanditswe muri Matayo 24:32, aho bavuga ngo nimubona umutini ushibutse bisobanura ngo
kizaba gishoje ikintu cyitwa mouvement sioniste, gutahuka kw'Abisirayeli bose batatanye mu mahanga yose bagatahuka mu gihugu cy'iwabo, nibwo bizitwa gushibuka k'umutini. Ariko gushibuka kuzemerwa ari uko urusengero rumaze kubakwa. Kubera urusengero rutarubakwa n'umusigiti ukaba utarasenywa, ariko bikaba biri muri gahunda y'Abayuda, kandi bo banze kurusenya umusigiti ku ngufu bategereje ubushake bw'Imana, ngo Imana ubwayo izababarira urusengero rwayo, none isenya umusigiti kugira ngo bubake. Ni ikinyoma baribesha. Ariko abaposeminarise bavuga ko imbarutso y'intambara Harmagedone izaba gushibuka k'uwo mutini, ariko gutahuka burundu kw'Abisirayeli kandi bakubaka urusengero aharwo. Ubwo rero ni imyizere y'abaposeminarise, ariko ntabwo ari cyo kimenyetso ntakuka kizaba imbarutso, niko bemera. Ariko icyo nemera ni uko nyuma y'icago ca 6 c'ibikeri, iyo myuki yobya kuko izateranya abantu, ibihugu by'ihangaje ikabihururiza kujya mu ntambara, bikongezanya, kimwe gikongeza ikindi, ikindi gikongeza ikindi, bose bashigikira impande zombi z'urubyaro rwa Aburahamu. Ni ukuvuga ngo ntibiraba, nicyo kimenyetso. Ni ukuvuga ngo izabera inyuma y'inkike za Yerusalemu, ni muri Aziya, ariko igihe ni nyuma y'ibyago 6 byanditswe mu Byahishuwe 16, umurongo waho wa mbere kugeza ku murongo waho wa 12, aho batangiriye ku myuka 3 mibi isa n'ibikeri baturutse ku bisebe, imigezi, amasoko, inyanja, izuba, umwijima. Ibyo byose byamara gutambuka akabona kuba imbarutso y'iyo ntambara. None muri abantu warutubwiye muri abaposteminariste n'abaminariste warutubwiye, abari mukuri n'abahe? Byose bari mukuri ariko bakabyumva nabi. Bose bari mukuri ariko bakabyumva nabi. Iyo badashoboye kubihuza, ntabwo tandansi imwe isohora, igarukira mu nzira ikaba nk'igice iyo utabihuje. Ni ukuvuga ngo bose bari mukuri ariko bakabyumva nabi. Nako ngako bakabyumva nabi. None se kuvuze ko hari abavuze yuko umutini Abisirayeli nibagaruka ko azaba ari ikimenyetso, ubu deja bo barazi yuko ibimenyetso byarangiye? Ntabwo ibimenyetso byarangiye. Ni ukuvuga ngo uwo mutini gushibuka burundu nuko azaba kubaka ku rusengero. Gutahuka ni intangiriro yo gushibuka, ariko gushibuka ntikuruzura kuko urusengero rutarubakwa, niko navuze. Ubwo ni ukuvuga ngo bamwe niba abaposeminarise bavuga ngo uwo mutini ni uzaba imbarutso, nuko bavuga ko urugamba rwo gusenya umusigiti nyine ngo bashireho urusengero ruzatera impagarara ku isi yose. Naho abandi bakavuga, abandi bo ntabwo bavuga kuri uwo mutini, kuko abaposeminarise bavuga ko ibi byago 7 bizaba, itorero ryararangije kuzamurwa, ntabwo batsimbarara ku gushibuka k'umutini. Bo bemera ibyago 7 kandi bizaba ku isi, itorero ryarazamuwe, nuvuga ngo ubundi bibareba. None nkawe uzi aya matandase yose ko ari 3, uyahuje yose hamwe, nikihe cyukuri? Ese ibi byago 7 bizaba itorero ryarazamutse, canke ibi byago 7 bizaba itorero rikiri hano mu isi? Urebye ibyago 10 byabaye ku Banyegiputa, Imana yateje Abanyegiputa bayobowe na Mose. Ibyo byago 10 byabaye ku Banyegiputa, ntabwo byabaye ku Bisirayeli. Rero kuko biriya byago uretse icyago kimwe gusa, ariko biriya byago ubundi bikomoka kwa biriya byabaye mu Egiputa. Ibisebe birahari, ko ni icyago ca 6 mu byo mu Egiputa, nicyo kibaye icya mbere. Noneho hakaba amaraso ku nyanja, ni icyago ca mbere mu Egiputa, hano ni icya kabiri. N'amaraso ku masoko n'imigezi, ubwo kibumbiye hamwe kuko imigezi n'inyanja byahindutse amaraso. Rubango icya 3 n'icya 2 bihuje n'icya mbere mu Egiputa. Noneho icyago c'izuba nico kitigeze kiba mu byago 10 bya Egiputa. Izuba nto ryabayeho, ariko umwijima
uje ku cago caho ca gatanu uhwanye n'icago ca cenda gikurikiye icago c'inzige. Ahangaha noneho rero biragaragara ko icago ca gatandatu ari co bikeri mu byago bya Egiputa, ni ica kabiri. Noneho icago c'urubura giheruka ari co ca karindwi, no mu byago 10 byabereye mu Egiputa naco ni ica karindwi. Ubwo ni ukuvuga ngo ibi byago bisosotse mwabira byago 10 byabaye mu Egiputa, kandi ibyago 10 byabereye mu Egiputa nto byakoze ku Bisirayeli. Abapremierinaliste babago nk'uko ibyago 10 bitakoze ku Bisirayeli bagatambuka, uko Imana yari yababuriye gusiga amaraso ku nkomanizo ngo bibabere ikimenyetso. Marayika murimbuzi naza akabona amaraso azabanyuraho, bisobanura ngo azabasimbuka ntibazabakirimbutse. Na hano rero ku bapremierinaliste bavuga ngo natwe turi Isirayeli mu buryo bw'umwuka. Ibyago rero 7 nibiza bizabyibasiye abanzi b'ubwoko bw'Imana aribo batizeye. Nizo mpamvu bizaba ku isi itoro ryarangije kuzamurwa, noneho bibe kubinangiye bonyine, niho babikomora. Nurese ko Pawulo yabwiye abatesalonike ababwira ngo hari kibuza kuko aza muri kimara gukugwaho, ico kintu nikiye kizakugwaho. Itorero niryo rituma Antikristo adakora ku mugaragaro, kuko niwe mwanzi ukomeye wa Antikristo kandi arakomeye. Itorero rirakomeye nirimara rero kuzamurwa, ubwo none Antikristo azakora ku mugaragaro kuko azaba yisanzuye ntawe ukimurwanya, nawe baba bashaka gukomoza. Noneho kuri rero kuri kuzuye rero nuko ibi byago 7 bizaba itoro ryarazamutse. Abapremierinaliste niko mvuga, kuko iyo bageze hagati no birabagonga, igihe cyo urubanza nabo birabagonga. Oya, turimo turavuga ntabwo duherereye ku ruhande rumwe ngo turi kuri abapremierinaliste bose. Nta ufite tendance yuzuye, niko navuze. Iyo uzifatanije nibwo byuzura. Amilenaliste, abaposemenaliste n'abapremierinaliste, iyo bifatanije nibwo byuzura. Iyo bidafatanye nta cyuzura. Noneho kuzura kwa ubyujuje hamwe, nshaka ngo ubyuzurize hamwe nk'umuntu uzizo izo tendance zose ko ari 3. Ukuri nukuwe ni kuvuga ngo byose ni ukuri, ariko bakabyumva nabi. Ni ukuvuga ngo ayo matandase yose ni ukuri, kuko niba abantu bavuga ngo itorero rizazamurwa ibyago noneho 7 bibe ku batubaha Imana, hariya byagaragara ko batandukanije imizuko yombi, kandi imizuko yose yombi igatambukana n'imyaka 1000. Kandi abaposemenaliste bavuga ngo ubwo umwana w'intama azaza mu bwiza bwe, amahanga yose azateranira imbere ye, maze abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene, bazaba bari hamwe. Urumva bo ntibemera gutandukanya n'imyaka 1000 iyo mizuko yombi, kandi nabyo biri muri Bibiliya. Urumva rero nta gisohora, ariko iyo bihuje bigerayo birasohora. Noneho byose ni ukuri, ni ukuri ibice wabyongeranya bikuzura. None byuzuye, utubwire byuzuye ngene ukuri kwabyo. Ukuri kwabyo ni eschatology yamara iminsi 5. Ngo nuvuga ngo bisaba gutangira noneho ibimenyetso by'iminsi y'imperuka, urupfu, kuzuka, kuko iyo ugomba kuvuga imizuko yose. Kuko imizuko batayumva kimwe, nizo mpamvu ari birebire. None wamara kubihuriza hamwe ugahita ugaragaza ukuri. Ni eschatology yose. Abo batandateur, abo bakoreye ayo matandance bose bari mu kuri. Iriya y'abaposemenaliste rero yashigikiwe na Daniel Whitby, ni umuteoloji ukomeye cyane. Na iriya y'abapremierinaliste yashigikiwe na Scofield, naho ni umuteoloji ukomeye, bamwita undi witwa Sperry Chaffan, barafatanije. Noneho iyaba amilenaliste yashigikiwe n'uwitwa Abraham Kiyupa n'uwitwa Alice Oswald. Ubwo ni ukuvuga ngo byose bifite ababishigikira, kandi byose bikaba ari ukuri, ariko byahura bikuzo. Urakoze Pastor. Ikibazo cya 3, ese iyo ntambara ihuriye he n'izindi ntambara turi kubona hano mu isi? Nizo mpamvu iyo ntambara itandukanye nazo. Izi ngizi ziri kuba ku isi ni ugusora kwa buriya buhanuzi ko hazaba intambara ku isi mu duce dutandukanye, ariko hakaba n'impuhwa, ibinyoma. Hakabaho noneho rero n'ubwami butera ubundi bwami, n'ishanga rigatera irindi shanga. Ibyo nabyo biragaragara uyu munsi, nibyo biri kugaragara. Nuvuga ngo ntaho hari Magedoni huriye n'izi ntambara zo muri Sudani, zo muri Kongo, zo muri Israel, zo muri Ukraine. Ntaho bihuriye.
izi ntambara zozo ziri muri Bibiliya. Yesu yaravuze ko ibizaranga iminsi y'imperuka ko hazaba intambara, hazaba impuha. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu. Ariko nta bimenyetso bya ririya zina Harimagedone byo biragaragara. Ntago biragaragara. Urakoze, ico kirumvikanye cyane. Ikibazo cya kane, ese pasiteri, ijambo Gogi risobanura iki? Ubundi Goge bisobanura ngo prince ni umutware. Iriya Magoge bigasobanura ngo ubwoko bw'uwo mutware. Noneho ukuri kw'iryo jambo bikavuga ngo na abanzi b'Imana bazakora imyigaragambyo ku iherezo ry'ibihe bashaka kugira ngo bacure igihe cyabo cy'iherezo batera umurwa wera nyuma y'imyaka 1000. Ni abanzi b'Imana bazakora imyigaragambyo iheruka ku iherezo ry'ibihe bizakurikirwa n'ingoma y'iteka. Abo banzi b'Imana rero baberwa na Goge, bo nibo bita ubwo bwoko bwitwa Magoge. Noneho rero ijambo Goge riri mu buryo bw'insobanuro mu buryo butandukanye. Uburyo bwa mbere, Goge ni umwana uri ku rubyaro rwa gatatu rwa Rubeni, umwana wa mbere wa Yakobo witwa Rubeni. Yarabyaye agira uruhererekanye rw'abamukomoka, ariko umwana wo mu rubyaro rwa gatatu yitwa Goge. Uwo Goge rero ukomoka kuri Rubeni yaje gutura ahantu bahita agace ka Goge. Abantu bose bororokeye aho hantu babita ba Magoge, ariko bakaba batandukanye n'abanzi b'Imana. Uvuga ngo ab'urubyaro rwa Rubeni, ku rubyaro rwa gatatu havuye Goge. Uwo Goge rero agace yari aturiye ni ukuvuga ngo iburasirazuba hako hari Tirikiya y'uyu munsi wa none. Noneho amajepfo y'iburasirazuba hako hari Uburusiya bw'uyu munsi wa none. Amajyaruguru y'iburengerazuba bwaho kuri Goge hari Iran. Ni ukuvuga ngo hagati y'ibyo bihugu n'iruhande rwabyo bikikije niho hari ako gace kari gatuwe no umwana ukomoka mu rubyaro rwa gatatu rwa Rubeni. Ubwo bwoko bakabwita Magoge. Uwo mwami, uwo mugabo bakamwita Goge, atari we mwanzi bavuga. Noneho iryo jambo kuko Abarusiya n'Abatirikiya noneho n'Abayiraniye bakunda gushotora ubwoko bwa Isirayeli igihe cyose, ni ubanga umutini numara gushibuka bazakomeza gushotora mu ntambara izaba imbarutso. Bavuga ko ayo moko ko ari atatu, Abayiraniye n'Abatirike n'Abarusiya bazagira uruhare rukomeye muri iyo ntambara yo gushotora ubwoko bw'Imana Isirayeli, kuko baturiye ako gace ka Goge. Noneho riyo ni Goge wa mbere. Hakaba noneho Goge wa kabiri. Goge wa kabiri si uwo mu rubyaro rwa Rubeni, ahubwo ni umutware uzahagararira ubwoko bwitwa abanzi b'Imana bazarimbuka ku iherezo ry'igihe nyuma y'imyaka 1000. Hariya mu byahishuwe igice cya 20 umurongo waho wa 8 ayo magambo arahari. Haravuga ngo ni nyuma y'umuzuko wa kabiri, n'abantu bazazuka ari abanyabyaha kandi bazukana umubiri, bazabayobe na Goge kuko azahagurukana ubukana n'uburakari bwinshi, arakariye umurwa wera Yerusalemu n'ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo ntambara ya Goge na Magoge ntabwo izaba, kuko izakomwa mu nkokora n'umuriro uzava mu ijuru. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bazaba biteguye gutera ubwoko bw'Imana n'umurwa wera batari bagera ku ntego yabo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo umuriro uzaturuka mu ijuru, umuriro ubatwike. Satani ubwe azaba abikiwe kujugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Ahangaho ubwo bwoko bwa Magoge niho buzashirira. Ariko ijambo ry'Imana rivuga gusha kw'abanyabyaha, ntabwo rivuga ko bazasha ngo bashire, rivuga ko bazasha kuko ari umuriro w'iteka. Umuriro w'iteka bisobanura ngo uzabotsa iteka ryose. Satani rero uzajugunya muri ya nyanja yaka umuriro irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazaba nabo bakiriho bagisha bakibabara, na Satani aje kubabarana nabo.
nuvuga ngo nizo mpamvu ngo azayijugunyamo. Yabaye ya nyanja yaka umuriro yarakongoye ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, Satani ntabwo yari kuzabasanga muri wo. Ariko nyuma y'imyaka 1000 Satani abohowe, ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma biri muri ya nyanja yaka umuriro bizaba bibabara ariko bitarakongowe, kuko bikongoye Satani ntiyabasangamo. Satani niga azajugunyamo abasangemo. Bwa bwoko bw'Imana nabwo ijambo ry'Imana riravuga ngo mu inyanja y'umuriro n'amazuku aho bazababazwa iteka ryose. Niko Bibiliya ivuga ngo aho bazababazwa iteka ryose. Ahangaha rero ntabwo bazagera ku ntego. Biragaragara ko intambara zizabaho zo gushotorana ku Burusiya na Turikiya na Irani, gushotora Israeli bizahora, ariko ntabwo iriya ntambara ya Goge na Magoge y'abanzi b'Imana izahagurukira gutera umurwa wera izagera ku ntego, bitewe n'uko Imana izaba ihari, izatabara kare ibatsembe kare. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Urumva rero Goge isobanura ibintu byinshi. Kaba ko gace k'umwana wo mu rubyaro rwa gatatu rwa Rubeni kitwa Goge, yaba ubwoko buhakomoka bwitwa Magoge. Baba buriya bwoko, kuko ijambo ry'Imana muri Ezekiel 38 umurongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo uwo Goge ni prince, ni umwami w'Iroshi ni Mesheki ni Tubari. Ni ukuvuga ngo na muri ako gace, ayo magambo mvuze izo ntara uko ari 3 ziboneka muri ako gace ka Goge. Ahangaha rero abo bantu baturiye ako gace, Abarusiya n'Abayiraniye n'Abaturike, bazahora bakora ikintu cyitwa igerageza ryo gushotorana n'ubwoko bw'Imana. Ariko Goge ya nyuma y'abanzi b'Imana yo ntabwo izagera ku ntego. Urakoze cyane. Koze cya 5, ese Goge itandukaniye he na Antikristo? Goge izaba nyuma y'imyaka 1000. Antikristo muri Yohana ya mbere igice cya 18 havuga ngo n'ubu barahari benshi ba Antikristo. Uyu munsi barahari muri Yohana ya mbere igice cya 2 barahari uyu munsi wa none. Usomye Abatesalonike ba 2 igice cya 2 umurongo waho n'uwa 4 haravuga ngo azita Imana, azigereranya n'Imana, arwanye isumba byose, arwanye Imana, arwanye abasenga Imana n'ikintu cyose gisengwa. Nuko azabahagurukiye gusimba. Antikristo bisobanura ngo umusimbura. Waziyita Imana ahagurukiye kurwanya Imana n'ikintu cyose gisengwa. Angaha byanditse mu Batesalonike ba mbere igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5. Ikintu cyose gisenga, uwo muntu uzahagurukira abasenga, agahagurukira kurwanya Imana, yita Imana ubwayo, ndetse ahata bamwe kumuramya. Ni ukuvuga ngo arwanya abantu baramya Imana, uwo niwe bita Antikristo, na n'ubu yarangije kubaho. Ariko Goge yo ni umwanzi w'Imana, ari we mutware w'abanzi b'Imana uzahaguruka nyuma y'imyaka 1000. Satani amaze kubohokwa, ntabwo kubohoka biratandukanye. Antikristo rero ni umutware w'isi ushaka ngo abantu bamuramye aho kuramya Imana. N'ubu barangije kubaho ku isi. Ariko Goge ni sembore y'izina ry'umuntu uzayobora ubwoko abanzi b'Imana, ubwoko bwanjye Imana. Biratandukanye, Goge ntirabaho. Urakoze Pastor. Koze cya 6, ese nyuma y'intambara ya Goge na Magoge hazabiki? Nyuma y'intambara ya Goge na Magoge ubwo Satani azajugunya muri iyo nyanja yaka umuriro. Noneho niho hazaba ikintu cyitwa ingoma y'iteka, kuko iyo ntambara nizasoza iherezo ry'isi, habe kunesha burundu kw'abubaha Imana. Umubabaro n'akaga kw'abantu bakoreye Imana bihagarare, ingoma y'iteka. Ni nyuma y'imyaka 1000 Satani amaze kujugunya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, hazakurikiraho ingoma y'iteka, ingoma y'ubwami budashira. Urakoze Pastor. Ese Pastor, ko abantu benshi bavuga ati Imana n'urukundo, Imana ntabwo yafata abantu yaremye ngo yafate ibajugunye mu muriro. None se Pastor, koko abantu abazasha ni bande? Ese ibyo bintu bizaba koko? Ntabwo Imana yatwika abantu, ntabwo Imana iremwe mu rukundo, ntabwo yigeze iba umwanzi na gatoya. Ahubwo umuntu ahitamo kwijugunyamo, ntabwo ari Imana ijugunyamo abantu, ahubwo abantu bahitamo kwijugunyamo. Iyi Imana ivuga ngo byatangiriye kuri Adamu. Niba Imana yaremanye umuntu kumenya no gutekereza, guhitamo n'umudendezo, ikabwira Adamu, ntabwo yamwangaga, ikavuga ngo hitamo.
ngushize imbere iciza n'ubugingo urupfu n'ikibi hitamo. Umwana w'umuntu uva kuremwa kw'isi kuri principe ya création. Umwana w'umuntu yahisemo ikibi. Iyo yahisemo ikibi rero ni umuntu wijugunya, ntabwo Imana yajugunya. Ntabwo Imana yatwika abantu, Imana ari urukundo. Imana ishaka ko bose bakizwa, byanditswe no muri Petero 2:3 ngo ntabwo Uwiteka Imana itinze isezerano ryawe nk'uko abantu batekereza ko iritinza, oya. Ahubwo itegerezanya urukundo yihanganye, kwidashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ko bose bihana. Nuvuga ngo urukundo rw'Imana nuko bose bakwihana, ariko abazahitamo kurimbuka ni uburenganzira bwabo. Iyo uhisemo ntabwo Imana ikubuza. Adamu rero yahisemo, nizo mpamvu urubanza ruhari ntabwo rureba Imana, ahubwo rureba abahisemo. Ubwo rero ntiwavuga ngo Imana ngo izatwika abantu, Imana izajugunya abantu mu muriro, Imana izica abantu. Ntiyigeze yica, ntiyigeze itwika, ariko abantu bazijugunya mu muriro ubwabo. Iyo binangiye imitima, iyo bakunze ibibi bakanga ibyiza, baba bahisemo umuriro. Urubanza rero kuvuga ngo umuriro ntuzabaho ni ikinyoma, ntabwo ariko Dogitrini ivuga. Umuriro uzabaho kuko urubanza rurahari, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo twese tuzagaragariza imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza cyangwa ibi. Wahisemo neza azabona ubugingo bwawe, wahisemo nabi azarimbuka. Uwo muriro azaba wijugunyemo. Ni Abakorinto ba 2:5. Urakoze Pastor. Dushaka none abantu bazarokoka izo ntambara nabameze bate? Muri Danieli 12 ku murongo waho wa 8, tubanje no kuvuga ku murongo waho wa 2:12, aravuga ngo ariko abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco w'isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi kubikiranutse bazakaca inyenyeri iteka ryose. Ari ku murongo wa 8 aravuga ngo ndabyumva ariko sinabimenya. Ndabaza nti databuja ikizaheruka ikindi muri biniki. Ijwi rirambwira ngo igendere Daniel kuko ayo magambo ahishwe kandi akabafatanisha ikimenyetso kugera ku minsi y'imperuka. Ijambo ry'Imana avuga ngo bamwe benshi bazatunganywa, bazezwa, bazanyuzwa mu ruganda, ngo ariko inkozi z'ibibi bazakomeza gukora ibibi, ntabwo bazabivamo. Kandi ngo ayo magambo ahishwe azahishurwa mu gihe cy'imperuka, ntabwo bazayamenya, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo abanyabwenge bazayamenya. Ku murongo waho wa 10, abanyabwenge bazayamenya. Nuvuga ngo abantu bose bahishurirwa, bafite ubwenge bahawe n'Imana, bazabimenya, ntabwo bazasobwa, bazabimenya. Noneho rero hariya jambo rivuga ngo bazezwa, bazatunganywa, bazacishwa mu ruganda. Abantu benshi usanga batarasobanukirwa kwezwa, gucishwa mu ruganda, ndetse no kutunganywa. Ahangaha gutunganywa, kwezwa, gucishwa mu ruganda. Hari igihe hari imvugo ihoraho mu Rwanda, abantu umuntu akavuga ngo ngiye mu rugendo, ubu ngiye kwambara neza hatagira uncisha mu ijisho. Ako kantu baragakunda. Ndambara ibisha kuko ngiye mu rugendo hatazagira umuntu unshishamo ijisho. Ariko kwezwa yaje kugenda gufata urugendo akambara neza ariko agasiga amafaranga. Umukene yamubwira ati mpereza 1000 amusaba akakibura. Je nkababwira ntese ubwo ntuciwe shirwe mu ijisho kurutaho, kuko birutwa naho wakwambara ubusa ugafasha abakene ukabona icyo bahereza kuruta ko wakwambara imyenda ihenze ntacu uratanga. Kwezwa rero ntabwo aruba ngo ndejejwe kuko ndiba, kuko ntasambana, kuko ntaroga ngo ubwo nde, oya. No umuntu bagito ntashobora kwezwa, oya. Umuntu utashobora gutanga niwe bacisha mu ijisho kuruta uwambaye nabi. Ahubwo abantu bagomba kugereranya ibyo bintu. Bagucisha mu ijisho wabuze icyo gutanga, ntabwo bagucisha mu ijisho wambaye nabi, ahubwo wabuze icyo gutanga nibwo bagucisha mu ijisho. Ariko abantu bavuga ngo barancisha mu ijisho ni nambara nabi, ni nambara umwenda wanduye barancisha mu ijisho. Oya, bagucisha mu ijisho utagira icyo utanga, kuko ushobora kuwambaye ibihenze kandi ukabujamwe no gusaba kugira ngo bagutigire imyambaro ihenze baguhe. Ariko icyo nshaka kuvuga nuko ibyo kwiyeza, iryo jambo Daniel yavuze, benshi baze kwiyeza
hari ijambo ry'Imana ravuga ngo mugire umwete wose wo kubana n'abantu amahoro n'uwo kwezwa kutejejwe atazabona Imana. Ara mu Baheburayo igice cya 12:14. Kwezwa kugizwe n'ibintu 12. Nubwo tutabasha kubirondora ingingo ku yindi, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu wahindure benshi kubikiranutsa azakajya inyenyeri iteka ryose. Ntabwo wakwezwa utarihanishije abanyabyaha. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwemeye gusaranganya ubutunzi bwe na rubanda ntabwo wakwezwa udatanga. Ijambo rya gatatu rivuga ngo mubane n'abantu bose amahoro, ntabwo wakwezwa utabana n'abantu amahoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uzampamiriza imbere y'abantu nanje nzamuhamiriza imbere ya data n'abamarayika be. Umuntu utagira guhamya ntazabona Imana, ntabwo ashobora kwezwa. Umuntu udashobora kwemera kurenganizwa gukiranuka ntabwo yabona uko yezwa. Umuntu uhora mu madeni ntiyakwezwa nubwo yaba adasambara nubwo yaba atiba. Umuntu utakoresha impano yahawe n'Imana neza amataranto ntiyazabona Imana, ntiyakwezwa. Umuntu utaraciye mu mibabaro akorera Imana ntabwo ashobora kwezwa. Umuntu utararenganirijwe gukiranuka ntabwo ashobora kwezwa. Umuntu utihanganira ibigeragezo ntashobora kwezwa. Umuntu utuha ubuyobozi ntashobora kwezwa. Umuntu utararushanijwe nk'uko bikwiye ntashobora kwezwa. Umuntu utarakoreye abera ntabwo ashobora kwezwa. Nuvuga ngo izo ngingo zisaba abantu kugira ngo bezwe. Abantu bagomba kwigengesera, ntuvuge ngo siniba, sinica, sindoga, ukareba Yesu kubana n'abantu amahoro nubwo utaroga. None se uratanga nubwo utiba? Ubutaha tuzavuga ku cyaha cy'igomwa, tuzerekana ukuntu ubugugu kuri 27 icyaha cya 27. Mu cyaha cya 27 cy'ubugugu umuntu yifata neza akagira morale, ariko akabika ibintu bye ntihagire ubikoraho, ntihagire ubiryaho, nubanga akabanyamwigendaho, akibwira ngo ashobora kwezwa nubwo atiba cyangwa atica. Oya, ntabwo byashoboka. Umuntu udatanga wese ntabwo azezwa, nawe ntabwo yabona ubwami bw'Imana. Na Yesu Kristo yabwiye umutunzi wari umusanze amubwira kumusobanurira iby'ubwami bw'Imana. Yaramubwiye ngo biraruhije ko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'Imana, bicoroheje nuko ingame yakwinjira mu izuru ry'urushinge. Yesu ntiyashatse kuvuga ko abatunzi batazaja mu ijuru. Yashatse kuvuga ko abatunzi batemera gusangira ubutunzi bwabo na rubanda bo batazaja mu ijuru. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo amubwiye ngo fata ubutunzi bwawe bugurisha ugaburira abakene. Yarirutse kandi agira agahinda kenshi kuko atari yiteguye gutanga. Abanyabugugu rero nabo ntibazaja mu ijuru. Nuvuga ngo tugomba kwigengesera kwezwa kwacu tukakurinda, kuko ni ingingo ya gatatu y'agakiza. Ikurikiye ingingo yo gutsindishirizwa, ingingo yo kubyarwa ubwa kabiri, ingingo yo kwezwa ireba uruhare rw'umuntu. Imana ikabimufashamo, ariko ni umuntu urutegura. Ntabwo Imana izakubwira ngo uja gusenga uzijyanayo kubw'ubushake bwawe. Ntabwo Imana izavuga ngo ririmba uzaririmba kubw'ubushake bwawe. Ntabwo Imana izavuga ngo soma ijambo ry'Imana ni ku bushake bwawe. Ntabwo Imana izakubwira ngo tanga, ahubwo uzatanga ku bushake bwawe. Ingingo yo kwezwa yanditswe muri Petero ya mbere igice cya 1:14. Haravuga ngo ntimwifatanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, kuko abahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, nk'uko byanditswe ngo muzababera kuko nanje ndi uwera. Ngo ririya jambo kwezwa ni umuntu ku giti cye, ririya niryo rizakururira abantu mu rubanza. Yabaye akaga gaturuka ku Mana nk'uko abantu babitekereza ngo Imana izatwika abantu, Imana izica abantu. Nta rubanza rwakabaye. Ni ukuvuga ngo urwo rubanza ruzabaho kubera abantu batiyejeje. Abantu baratsindishirijwe, abantu babyawe ubwa kabiri, ariko ingingo ya gatatu yo kwezwa mu gakiza irabananira. Nicyo kizashirisha abantu mu rubanza. Ntabwo ari Imana izaburana, ahubwo buri wese azahagarira imbere y'indebe y'imanza ya Kristo kugira ngo ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba bicangwa byaba byiza. Ahangaha rero ibimenyetso muri esikatoloji tubonye ukuntu umuntu ashobora kwezwa. Ntabwo ari ukwezwa muri morale, kandi ntabwo wakwezwa kuko wihimbiye gukiranuka. Ko abantu benshi mu Baroma igice cya 10 ijambo ry'Imana
baravuga ngo kuko banze gukiranuka kw'Imana bihimbiye gukiranuka kwabo ukuntu kwahesha ubugingo. Imana yacu dusange kandi idukomeze kugira ngo abantu bakurikire ijambo ry'Imana tumenye gutandukanya Harimagedone, Goge na Magoge n'igihe bizabera dukurikije amasezerano y'ibyanditswe byera. Urakoze pastor, reka tugushimire tukubwire ngo pasiteri Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu yarabanye natwe muri kiganiro, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure, Imana isoza amasezerano yawe, kandi Imana iguhe imbaraga zo kunesha ibyaha, kandi Imana izaguhe iherezo ryiza uzabone ubugingo. Reka tubashimire, dushimire kandi umuntu ukanze subscribe cyangwa ukoze sabone, tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Rero tugusaba kugeza ubu butumwa ku bandi, uzadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Pastor, sinzi ko ikintu wakongeraho. Nimero ya WhatsApp 078 669 666 20 078 669 666 20 078 666 666 20 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze, Imana ibaha umugisha gukurikira ikiganiro. Murakoze, reka tubashimire tubabwire ngo ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Gusenga Everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.